Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah hikmahnya acara ini, mari kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Saudari Hasbiana Sukardi kepada Saudari Falidah Abdul Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak dan Ibu meluangkan waktunya di tempat ini guna memperingati peringatan Maulid dan sebagai cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami sampaikan program masjid yang sedang berjalan. Jadi ini program sementara berlangsung mulai 10 Muharram. Kemudian insya Allah program ke depan kita akan merencanakan membuat WC di bawah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, programnya madrasah juga berlangsung. Alhamdulillah, tanah yang diwakafkan telah dibangun. Menteri di Batana makukewe sediani bersina, sediani semena, sediani bersina, gajinya ditukangi. Nah, jadi konten gajinya tukangi, insya Allah pengecoran akan kita laksanakan di sebelah sini. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada warga lingkungan Lombok atas partisipasi kita. Alhamdulillah kegiatan ini bisa berlangsung apa yang kita harapkan. Ya mengawali dari Allah Ta'ala, apatah kalau berakah pamasina pada nasib pemana kita letak. Nasabah engkata pikiri ia peringatan Maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari pengurus dan panitia peringatan Maulid meluatkan pemega-mega kepada ini mana. Karena tempat yang sangat terbatas, tapi syukur alhamdulillah penuh masih kita, malah di bawah juga berisi. Nah, jadi memang dampingi pengurus sunnah masih kamana angka di tas itu dalam nayon ronge, tak dampingi mega. Makanya kira-kira kurang pengen lagi dalam nayon TV. Insyaallah satu-satunya acara yang kita akan laksanakan dilupai nanti Guruta Al-Mukarram Dr. Andus Kiai Haji Husein Malik untuk membawakan hikmah peringatan Maulid sekaligus nantinya menutup dengan doa memuari beri berakan ada puda bunga padungan Guruta wajib selama boleh disegel gana abala yang ke napatulu kong Allah Ta'ala mencari pacoba kepada dimana. Demikianlah qadarullah wa yaqdimain wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin min Allah. Masya Allah wa khairu kulluhu biyadillahi. Masya Allah la yasrifu su'a illallah. Allahumma nawwir qalbi wa sadri kama nawwarta as-samaa'a wal arda binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Saya menghormati Bapak atau Lurah yang sempat hadir dan rekan-rekan pembina atau pengurus masjid, terkhusus jamaah masjid kita ini. Alhamdulillah, masih pada memiliki Allah Ta'ala agar nabi ringki si umur untuk mailo makigunan ngiri tujurna ang napuriwe Allah Ta'ala akan tongkana untuk sementara salaiwi sinina kesenangatan salaiwi sinina urusan linota si kira-kira mailo ki mati nolongan syafaat pangopi makadanay mati kung Allah Ta'ala badan masyar ya ibadi isinin na takku udhulul jannata tamani atau tamanu surga binikmati nasabah nikmatku salawa nania papasalama lori alim lepina nabita yang ke mencaji kacoiran mencaji uswatun hasanah Maleho narampe nabita makadai Dew tama mati surga riodetna panapura willauri Allah Ta'ala serikwan mengi yamanan na umat kumati tamanang surga kullu ummati yamanan na umatku tamanang surga bahkan karampe si diriwaya makadayaro nabitta Asuri monri nilawi serikuan mengi ilalan nasuruga nilawi dia berada di posisi kiri nilawi serikuan mengi monro abioi salah satu tujuan yang anda sebagai guru kita makanya milo imitai engkamu pada umat na ilalan na rana kapacalan na pengalataan jadi kuni mono rabita lakderna nak kena nengiki nilawi serikuan mengi ajak kaga umat na mati tama di rana kapacalan na Allah Ta'ala atau lebih kong hadir setengah-tengah na napaku si runtu masih di penuh biasa megangnya lirin na pamaulud alhamdulillah ini kuseng kami kira-kira di gaya seni jaga jarak nah lebih mungkin hadir ada najancengi Allah Ta'ala nabita jadi MK najancengi nabita talun rupa ini jamaah yang kehadir maka dia nabita huduru majalis alimi afdalu min salati alfi raka'atin ihalilkinna di majlis taklim seperti yang kita laksanakan malam ini engka telu na janjian nabita ya ko nabita ma janji di negara salah biasa ko tahu
Tahu biasa salah janji na. Nabita macam maka dari pulau ki maulud atau ikuti widasi di majelis talim maulid atau Isra Miraj atau acara-acara yang sifatnya nuansa Islami, nasangina nabita afdalu min salati alfi rakaatin. Megai nilainya, megai faedana, megai apalanna, narik ko ang kataw papole sampaja sunnah sisap burakanna. Aroy parana engkak ko siya tadi nano pamula din dari mengaji anak taro lawi majinit nagarusu mas sampajang sisap burakanna. Napo sampaja sepurakanna mulai pugaw mulai matut tati aseran mulai bajab tati aseran agena biasa ko belawa nis pusak bang biasa siratu mirakana biasa tertelujang waktu pagi jadi itu malah bingung dari jadi nabita majanci megai apalanna daripada tau papulewe sempaja sunnah sisap burakanna. Dan yang kedua janji Nabi ta wayadatu alfa marid lauki siarai tau malasa sisap bu dia nagana sisap bu di rumah sakit yang ko tau nakarnai corona mulai sisap bu ko Indonesia jadi sisap bu tau isiarai tau malasa mega mo pinilena nari pulau ki maulud mameraja. Dan yang ketiga lauki mantar tomate alfa janazah lauki malam tomate sisebu mega mo pinasa nabi tapalana nari pulau ki mengikuti sidie acara majelis taklim ayana meloyala motivasi dorongan sarikuan menginarikuan ke acara-acara pada ia laksanakan tau sahih do lalu kita nampak apalagi maka Nabi tareko ilaloi tasik dego kegiatan seperti ini nilorengi Nabi ta to lepang mala hikmah nilorengi Nabi ta to lepang meringkalinga sarikuan mengangka mencaji bokong tamarita mati mengolor syarjana pung Allah Ta'ala. Amin. Nah sini nah tu lebih mungkin hadir. Narik kumailoi irampe-rampe yang kay kuranaola na bitta kira-kira narik kuat tu si jammi dua jammi. Neki aga maladda menjadi motivasi di situ. Yan narito maylo si mata mengerangi salumpena na bitta ni makadana na bitta man ahabbani nigi-nigi ojika bahkan kamakadang man ahya sunnati nigi-nigi matuoi sunnahku seperti yang kita laksanakan ini karena main fil jannah si bawa karena semati di surga pamasena pun Allah Ta'ala jadi na to angka untuk sementara relaki salai sini na urusalinota utamana nawereki pun Allah Ta'ala nikmat pasti dinikmatnya nawereki bikin degagan pamas nikmat nawereki aga ya lalau makoy si bulu mapelah tetapi karena engkana janji engkana melo ilolong mati usamana bukun tamawari terus orang Allah Ta'ala maka sini riwayat di sini senge hikmah nikmat engka sahabat dari temakada wali marajana Allah Ta'ala itulah Hasan Basri yaro ipitaiwi diwanni kamanan ni tawai mak dapuan ki pada masyar
Karena naitay si di umma si di tahu de natama suruga sebangkan yang kalinga dende suara makada ya ibadi isinin na ataku tamana no suruga tapi yang kasi di umma de no salay rona akakana yoli Jibril ya Jibril ta'al muna Jibril ako me engkarosi di ataku tanaiwi de gaga uruntu makada borane ga makada kunre makada misi di ata monrot udang de tama suruga jadi makada Jibril laleta man itu magi de tama suruga makada angkade de sadda poli riasi wen kalinga makada yuttamangange suruga yewe wannewe atau sewe nikmat nyapko nikmat kita masuruga aja utama kubanna maka dari Jibril aga melunta masuruga maka sempajakku biri jamakku agasan acara-acara agak keagamaan salah-salah mengikuti mana dia yang kena salah sepajang peniku sempajak duhaku ponco nada de utama nariko pamase meluka tama nasaba amalakku arwang pulo na taong makasuyanga dia melot tama nariko nikmat ada pamase jadi lisui pengala lisui Jibril lapor makadero tamu puan de na melot tama nariko pamase atau nikmat milong itama suruh nasaba amalakna arwager pulo na taong tuo denang kana sala pakasuyanna makanya pengalatala lesu ko pengan Jibril aleka mero apalanna arwai pulo na taong nenia aletoka pamaseku nikmatku kurataku siddi na bawang agan na pawalan alinga matan na suali aja na malinga ero bernanri siaga itong gerwe ngacamewe siaga pikulu alimana nga ero siti na bawa pamasewo jadi itu pamasewe nikmate may ka tao di nasukuruki pasan na ye tarewala kalimbalara kelima kuya ko gang kami mantu pura kama ceraman capu ni pamasena pengalatala ni mana ko si kuku nalur pak telo belawa pak dena ulai pelari to malam pubang mani jadi yana perlu itu motu ipakedo-kedo milime ko dito mancaji pangaja makada nigat tari wilahar nigat tari magi na kedo ayana dene makada jadi makai itimbang pura itimbang ternyata aselekna mega mopi aselekna ya tumak kada mata nak mopi pamasena pengalatala mata siwalina na ya dendre amalakna arwahi pulona tahun nah jadi itu melebihi mungkin hadir iya naruh dende makadane pengalatala la in sakartum la azidannakum inna adzabi lasyadid bahkan kalai makade wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nareko mailo ko reki-rekengi mailo ko bilang pamase yang kerweri pengalatala dene rule agasana bilang ayana si nikmat na sabang kata na weri pengalatala mailo rela papule siaga egana pakasuyan tamana matuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong lebih kung hadir aja mau tamasilang abramelo letuk matu sule puraka macarama di Tanjung Priuk Tanjung Pureka Purai melo kalap di jang katapan ketemuan mantap sudah pegu nasang anak maka magai
pada season ni ajimu makadaka aja lalo kuto pandri tari oloy sit dia ada napau si sebu pangkau tu ya terus maku kue sa si ratu napau upa kong kanang pugau siti jadi tapamakada ai de napamakada na yaki anak nasan yamana upasat ding nonno mano matindro ko pale jadi itu lebih kong kaya hadir jadi aga melerampe makada cek de boleh ria kesana angke pura nawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ta purai nauli Aisyah ta'al laukum Aisyah angka nasa melo upa guruki angka melo upa sangki aja lalo muatindro narek kode napura ko matawapa di makkadai Aisyah pikoge surah ta'ala loka matawapa nakoki Madinah di makkadai Nabi ta bacai kalimat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wik kapitu mi baca pada ni Aisyah nariko angka kumantawapa di Baitullah kemudian maka sudah minta Aisyah engkalalo ko pura masem pajang bere jama 40 jadi dua bita kur makada angka makada bere jama 40 sona kato makada arwami arega serame sona ganna ni 40 jadi makada saya kasana Aisyah pekogi wating upa pole makunraika wadi jadi naseng de panaganna arwa de panaganna 10 de sino dikamas panjang jadi koni moro kasana ram kita makada yaro beri jemaah memang melada napasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kembali lebih ke hadir agam yang ketiga ang kalalo ko Aisyah punai doang jadi itu di salenge desa tu makadero ad-du'au silahul mu'minin iya doangnya senjata tak kawalita bangkut itu dia ke sana doangnya di katona wita ko Indonesia dekat ko singka ko Indonesia na pura ma birsalang na julek kay kinataro seko tanya kapang ahlus sunnah wal jamaah ini aga sana ma doaki berjamaah tapi dia wating masalah dia miro salah dia na pirjama jadi mah itu mau pikir jadi rodenda sempajang sunnah sempajang bere jamaah malah de napatugang sering komengi mancaji matu bot kota kalau dua dere orang yang bintang Aisyah punewi doang jadi lalu nasa mesti kadot mau mani bismillah yero bismillah pura runtu riwayatna yero pada bismillah ko pura kimas sempaja subuh nah inapa ibaca wik kasiratu atau wik kedoratu nasang nabita dena nalolongan kita itu tahu akasya singa na mati nalisuro di pamasya na pangalatala ya poko kita nagurta mali ko ibaca bismillahirrahmanirrahim nilorki menguralau jadi ini menguralau bolata ya boleh ni masam pajasu buat kibu kopi mix ni napa masuk kolego-lego eta baca pasiratu atau 200 naseng nabita ansal gutaro makada dena nalolongan akasesing itu namate itu tawel bahkan kata makada yero nareko ibaca yero bismillah ke 200 yero mancaji papagena papasukuna jama-jamang ia angkai ipapole ia dene pamulai bismillah kemudian apa guru-ta ya koi baca bismillah pura ki masam paja subuh tan mana menre ni matan nasoe ni lorang ni mentok ngati guru ta makade puang
wirika puat dalle pada indrena matanna asoy. Ya aja nang kasalapa saji kumakade matanna tu asoy sumpah de ye laumi sare kwa mangina wiriki dalle pengelatala pada indrena matanna asoy. Aja di sini nah teman-teman. Iyaga na sanabita kupura ni mubugo yaro talun rupaya Aisyah sapana matu ri onrong talue onrong sapaka matu nare kumeloki lete pi siratan mustaqim sapaka matu nare ko itimbani dicing are kajae sapatok ka matu nare ko mutarima ni surah amala ditarima ni surah amala jadi yana napasang nabitan napasangi Aisyah sare ko mangi engkalalo ituli mamalak ini yang kena rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih kong hadir bahwa kita mega generasi muda. Kasih di riwayat berampe ki Pak Yaro kalolo Pak itu kaloloe oleh mariku angkasane raji masam panjang ipasadiang iman tesurumun sab'atun yudhillihumullah Yerot kalore ko tobai nasi ngare guruta general na matanre pangkan itu nare ko tomalolo toba tapi paling aja cai pengelata nare ko tomato aja toba. Nah teman-teman juga hadir. Jadi maka ya ahma yero sempajanna sempaja perluna kumana mi masigi de nangkana sempajang aku bolana aku perlu masigi ki agasana perlu ki masigi sunnah aku bolana. Jadi suatu ketika makai lawi pure mas sempaja subuh nasu masuk joko-joka atau hari kana telaran aku kena jogging ada ajari masuk joka-joka tak ko siruntui si dia tahu kematuan ko langsung beri selengi assalamualaikum ya syekh ye pak guru ki kama law matu merasiba guru ta kutagasanna loki umrah yakko tabiri selengi rae ta tatambai syekh yakko ya Tuhan misangi kita pernah kak dauki na bau de cilita na puncona naiso alot na taro rio umat kadaki syekh tapi di tu belawai tu sengkangi misalnya betuang syekh kita lami doja pengunram masigi ya kolena ko ya Tuhan masanya ngelena syekh mariwada jadi makadai assalamualaikum ya syekh kan umruhu siaga ni umuru tak wakan maluhu siagatoni waramparata wakan waladuhu siagatoni wijawijata kita lupa kutanana isalah ko matu pajana ajari main maka dari siaga ni umuruta maka dari umuruku makutanan ahma inapai 15 tahun yak kona ku makutanan inak pasiti yak orang paraku makutanan inak pasiratu suku-suku dinar jejero ahma nasaba nesalat dari rota maka dari salah jawaban lagi ia nak tahu aku menurut pakitaku menurut pangamataku ia nak tahu kami namalong dari karamun ke rumah aku Mekah magina sengi ya kesana ma sedimi jadi orang pana kemudian umur nasi napa 15 tahun ucap kumana ni siolana nakanda ni mati ikan tonna duan rupa mani minyak gosok mani na balsam magi nang kanasing napa 15 tahun jadi maka dari nasa ni si diana na nga 5 biasa si pacule jadi aga nasang kasana ahma milo pa makutana aga milo makutana makadero dendre de usat ding natama kalau kinapa 15 tahun makare ahma pahangnya mah ya memang umuruku uaseng mi alaiku tu inap pas 15 tahun ya ko sebenarnya arwani 10 tahun
Magi pada tasengi 15 tahun. Maka daya ma inap paka 15 tahun mak juma. Inap paka 15 tahun wewana ada bali bolaku. Maka tongan tu kampo pa kau runtu ya. Bikin ni engkau kapat tak kulebo na bolana. Moiro dito ni ada. Jadi kung kena pakur bahaya. Dia bali bola. Dia na tidur sebab madoko tu di reking beli bola. Jadi mana ini? Inap panasi 15 tahun masampajanku, napa 15 tahun mapuasaku. Yolona yaro deh kagak jama masang-masang. Kana lo pitat ding utanay bana, jalo kon rona. Jadi itu lebih. Jadi nasi mi ruasa 15 tahun. Jadi makna itu pengalataran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Agama landa na pasang po alatar ye ayawe nilorangi si mata irek-ireking. Nilorangi si mata inawan-awai aga mailo ipasadyang aleta untuk baca. Sebaya linoe tentu pada repahan ini mana Muhammad 60 na tahun 60 talu ya kuya angkana bonusku 6 tahun. Jadi arwah pun tahu terkere-kere ni siapa ni bonus tak. Nabi tamak kada hasadu ummati ngalangan na ummatku etana ummatku monokulena baina sitina wa sabaina. Aku mi antara 60 sampai 70 tahun. Kami perlu jadi sebaluaskan sebab engkau biasa orang di kampung di Belawa kung tahu mati tak pemang kada bae labat tu lay citai lay dada boleh memang mau akilong polis boleh mengeruk mati mendadak dini orang nabi tay po dini orang ipo mati cida nariko pak berjama dini orang ipo nariko pak kepala akurang dini orang ipo nariko pak kesana pas sapari pak juma pak puasa yami tahu icik da menurut andre gurut dan hari tu tahu deh enang kanagis say wajeng ni tahu deh enang sempajang tahu deh enang puasa tahu deh enang pugok dejeng iya na tu tahu icik da namo iti rumah sakit asira 10 tahun iurai ko rumah sakit ro namate icik da matosan na yak ko ini pas sempajang dinapaki 15 tahun atau 7 tahun disuruh ni tomatot nama sempajang nagai pang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inapaki pitong sedia memang ni pada nari kong ka tahu na pajoka anakku kamaruding 30 patampulan kami nanti ko borna nanti agasan na pakai hirana makotonin ro ini contohna pasapajane jadi dia rongi agamata de guru tay po na rikon ka tao mate mandara silalona deo ni kimakada icik dai labaddu atau malabig man ajari magani dendranya sempajange umuru utamana sempajatta engkanaga kira-kira mancaji modala sebangka runtu makadairo pale atutu mulinge matu suri mondri nakwarwaki pulo na tao makasiwihan arwaki pulo na tao masampajan de nang kana salah engkan rekruta makada de nagana dua jayak ke gunahir waktu apalagi penapay anap pulo na pagi masampajan arwaki non po na pagi majuma siaga mi manne siaga mi dati meloki mono disuruh ke pamasian pengalatan jadi kita melpi hadir jadi sampajange intina hari itu na baraka kiki. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard. Dari kumpulan ni masampajang lisu no pengen makbalu. Lisu no pengen pokoknya majamang nekia ajak malupai berisalam. Maleo rampe. Maka dayaro ko mak berisalat ki pale nasan dari guruta Imam Syafi'i dento kiri pawang. Hari kulo atau ki assalamualaikum iko sinin na angkai masyarakat kiri jangpa di sekolah manora sibah menyang badari salah salam jadi matar nama bicara tu belawa
assalamualaikum iko sinin na angkay irijan na masige agasan na lula sadia dena natat ding motorok mukoyam salama no dena we sa itana mukoyam dena natat ding gaga mukoyam man makotoro ko gili kilo lotang iko sinin na angkay ilotang na salo iya lattu watta lattu shopping dena natat ding lobi mukoyam ayan na sa sampajang sabame kata mas sampajang kupure mas sampajang kasan na takdim matiyo gagana padan na rupa tao asinin na tumulabi kung kaya hadir ayan nene nada wal tanzur aga melo ipasadya ngaleta untuk pajang manumi sampajang ipo pa biasa ukure madari mas sampajang kina pamanang inu bayro aga takding tasya kay ulang kanangka tu kuma mak cara agasan na makuliah mo pa tadan na ikan cuajuk kusidi jadi sapa ka jarum ko asrama onrero siaga ja asrama kamera utamai digaga boleh jarum engka mana makada sidi ta cocoba gere pajilau majenne nangka usuru ka majenne na jarum sapa makada loki masempajang lotonga majenne wasempajang te panagan na tuan rakang na biji na iblis makada wasang sapa ko jarum ngkatuta akitan galay matok dokang ati kulalang iyane masalah sampajang bahkan kay ramma kada nariko iyaro sampajange nariko miman tanya pamasin po Allah taala silat deki lolongengi agasan mapamula takabir lettu mabir sallang makasih peringerangi sama memang nilaw memang biasa iblis makada iro iya nariko isa ranaka ka taro nak muranaka nekia engkau lau dua maka pengatalagan pertama-tama alik kaya umuruku si capot lino iya pa umate nariko capu mati umuruk nalino iya kedua alik toka kesempatan godai karena umat na Muhammad nariko papole dejing sini na tu lebih hadir jadi na nene pertama makada tapamigay lalo yung simpajata tapamigay malata usaba yang mati man kaji bokota insyaallah. Kemudian maka ada si Ahmad mandi tasengi si dimi anak tak nakko ya usengi anak tak 5 biasa wis pacune main kata sidi maka da yero 5 panno panna mate melomi pak butu alindroku biasa turun tu ke anak-anak dega sidiat adanna tumatanna tappa megapi adanna wijawijanna ayane mancaji kasanne utamana anakku generasi muda itu mancaji ini tu nak mancaji Sulaiman dengan senyar maka ada mancaji pelanjutnya agama utamana di Indonesia ya maka dari sekang jadi maka dari agasana memang yako anakku 5 nekia si dimi bawang was anakku yemi ro bawang angkai tuli laur pasantrenge iya mak gurit ya sadia umpama iya mak gurit di sage gana onrong-onrong kapalaku jadi agsina sepung latala innama amwalukum wa auladukum fitnah yero orang parammu wijawijamu fitnah risesena nari kode makasing kasana bateta binai sini nah kepabikan jadi anakku tomatota na jamit tu nabita makade kong ka anana mis baca bismillahirrahmanirrahim isuro imatu yang orang membaca siaga huruf na bismillah sikotoro matu deraja pangka wiringi tomatona tapunai anana kasana makapala bahkan kamakada risuro imatu milau serikwamangi na patami siya jini hari makada keluarga na tama disuruh ke pamasin ng Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Kibilang ako tempat penghapala ko di salah. Anunan ni hari kapitu. Tapi biasa mo mapakawing ang kataw di napalay alhamdulillah. Subhanallah. Usuroy pa alhamdulillah. Den ulit palatu wala dwaling. Makar si kabaje al-ikhlas nasa ayasan laga keluar nasa iya moro pale
hati pilala subhanallah baru-baru yang kata upamadang pak dia bisa mana kapunta madan ya yoli nasi nggak kapal kalamau tulia yoli sekarang dia foto je biasa to mat rumah dia biasa to melisimui jadi mana iro tahu pemadang saya sokku bilawa asira anak kemana mak kalewo dia gagal mengajian tuli HP bang na jammu pada kak kuning monroe dari kode nangkani suruh nanya maka sana masih sekolah agama nangkani makna sika dia gagal misalnya mengampaca jadi itu melebihi pengaruh akan sana bintang mangkana lalu wala nigi punai makunrai anak-anak makunrai telung paaksana tarbiyatahunna nah pakasingi baca Al-Qur'anna memang kena bita dakhalal jannah tamai surga itu di jannah itu matonna itu anak kesana anak jadi betul kero angka sahabat duami anak tapi maka ya Rasulullah puasna ta ini koduami maka iya nasan ikut tamawato surga kemudian angka sidi nasan taruh ya upo pak sidi menakku maka ya Rasulullah pawahida positif ni maka ikut tamawato surga jadi tambai ya tanya hadis ni gatau kwedega anakna manang agak to sinelo di tatamang surga itu lebih kung kay hadir ajan ka tersimu sahabat pun ajan manay betul ada air desa dewa tungkem sengaja jadi itu lebih kung kay hadir jadi wijay kesana dede mencaji matu maulaki bisirjan ng Allah Ta'ala kemudian yang terakhir maka magi pale tasang cek de orang parata naidi nak kumenurut pak kita kukibadina ini nak kami nam maluang dar karomata magi tasang cek de nasang yang alam pahangi yeroya memang orang parat kumega naikian inap payro pura pasusak kena inap pasiratu suku-suku dina pura pasusak kena yero sesae belum tentu wadi matu nasa mate ka napakai masa busamu wadi matu mate ka napakai boto wadi matu napakai pugaw anu maja natungkat nasa matu pugaw anu maja iya matu tak beli bongkang akhirnya sana rana kapacalan na pengalatan jadi itu melebih kadir jadi orang parange menurut besok rampe yaitu orang parange padai lawanan nareko tolong meli balik ko saloy balik ulawang kami nama lokoi pada leban ang kalunguni napakili sulo podai makada amana makada magay sasiki we balewe aja gaga mapian peruna sasina asuna serena pasina sumanangi insyaallah kung kata mapakro yak podena taluan nat dai bukti balik makpotoni ro orang parangi kana kodeni pasusak ke nasaba yanrei tawana pak kapala yanrei tawana miskinnya jadi itu lebih kung hadir orang parangi matu mencari pakutna boleh pegi nania pegi monro yak kigunan kato cede kama sabaku kueng kau tona tapake lo mapede jama tapake lo mak juma magai mananna timatu otoy al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu magai mananna mati toto tak maka itu yanu aji yanu tina pake ka lo mak bere jama kemudian nang kani pake mak bere jama mananna to matu masamang apa banda mananna maka itu yanu boleh oto tulina sampo mak yamina pake kan rekomendo ilo wakka man rebale mananna al yawma nahtimu ala afwahihim isuro matu mananna kode tama tepat cuma matu lismita peleng kartong oto mananna pamuttu mananna sajibes mananna inapor minguna rupa tahu ya komatu pengalatala
de nagaga mancai sabi naman matus na ang tayo na. Jadi orang perata melo ya kasana ya kigunang ditujun na anu pure pengelatala. Apalagi dia kawan kali program na pengurus masjid makai buat kasana makai buat gedung. Jadi berusaha bisa dipamangi nang kamancaja kasana bodalata materi sian pengelatala. Asinina tu lebih kan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana melo yang angkasana ya ciri nasaba siaga egana purana pugau wadi ki mancaji matu to salaman tamana linota lebih air insyaallah hasirin atau bagaimana kira-kira kira apa menjadi apalagi purakam malasa nacangi doktor ini tak macerama tapi itu gak doktor minta betul tamar rumah sakit asera wanina malam pertama atau mengeruk sepikut labut malam kedua si wadikku sadaku malam ketiga ya mati yang ini lebih mungkin hadir jadi alhamdulillah ngirimu pengelatala sana umur sudah pemengi para populis bama dejeng jadi lo ini pada melodang sudah pengelatala yewe kesana majelis kan awiriki pengelatala barakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultan Allahumma iftah lana abwabal khair wa babal ni'mati wa babal salamati wa babal quwwati wa babal rizqi wa babal jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina Allahumma arzuqna waladan salihan hafidhan li kitabika wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wabillahi taufiq was sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.